5 ngon. 5 sumpah apa ketinggalin? Masa? Ah. Sekan 5 nih. Mana apa kadang? Ini ada cara pun. Ada Widyodari kone cang orang Widyodari. Dijo ya duga selekatmu bangsa geng nih. Adi ketang beli. Adi jak perawadan. Ya namun dot bertawan tiang ya natruno nepok nabajang udah kita wado malu. Don nak mau bangsa. Yen Jumah cai. Jajuli anak so. Bangsa wadi potong. Don nak toleh di sisi. Nah, ini mana dua ya? Yang beli orang jeruk. Apa orang mana? Jajo uli. Jajo uli. Mau bangsa kan? Dia lihat di casing nih. Dia di luar menoleh orang seperti ini. Penjajaran beli ini dalam mana toleh beli? Luar dalam. Luar dalam. Bener. Wah, ini mana dua? Luar nih kene. Dalam nih pasti jelekan bien. Ada. Wih, luar tuh. Ais. Cien, pok itu mali neng cang natulih. Mutakan wantil kemarin. Seret neng yung limoy. Seret, atok dingin lima di luar. Oh yang di luar dingin 5 tiangnya. Ani di tengah. Kegen. Nyom. Nyom Apa? Sekarang orto, yang makadang orto, nyam kegen orang beli. Mangkaran kini do. Mendisisi gesit di tengah nyom. Gumi pandemi. Hati-hati menyentuh tubuh orang lain. Nyanan pasang virus sih. Apa dandu? Berkeliaran. Sing masuk Michael. Sing bersular. Sing menular. Salam Covid. Dona batas 5 angon. Mana? Masalah 5 angon. 5 sumpah apa ketinggalin? Masa? Ah. Sekan 5 nih. Mana apa kadang? Ini ada cara di. Kemarin perawadan kan apa nak wanita kene caranya pasti kewan aku dengan Adi kapong si kue. Ken siku. Ijo si kue. Oke, itu asing tadi bener permada. Ayo cuma cak jam. Benar 5. Sempo nih. Benar 5 bener. Ini po. Berarti ini game poljet ini sih. Adi jak kurap gitu. Muntut ya bagus ya. Kurap sing nepok apa. Masa sing kena ben ratu dia ngale potongan buku kini. 6 daso tiban cang bo hidup. Udah 6 daso tiban. Bok deh. Sarnya sekat 5. Terus kegen. Benem dasar di ban hidup kegen. Maru domen jani cang nak kini. Nak kekene kegen. Jahan. Bedayan. Uli di jauh tepuk jak kulat. 5 padat. 5 padat. Tangkah padat. Begitu. Pipi padat. Bani singkia. Kan nyerah sebut dong. Cewek 3M. 3M. Apa tuh? Mentul miloh. Mentul bilang di jangan mentul. Kolone bek karo kolone bek kolone bek karo Plar koplar. Yang kau celeng besok ni, yang mana yang, weh, moyang tu bilang, dia cuma langsung moyang lu, bang. Ada yang malu baru landong nih.
Tak Yen barong. tiang sing milu nah. Ati sing barong Sing barong. jojo. Barong Landung nih. Man tiang sing jojo ada di Barong Landung. Oh, begitu dan ada di Barong Landung. Man barong apa? Barong Bangkong nih. Deh barong bangkong. Ngok kolo ne bak karo ngok kolo ne bak ngok kolo ne bak kado ngok kolo Lacure. pojak pojik kamang Ngode jafe jubon pojak pojik kamang masih jubon Para pojik tebal Patah. kengke ye niki kene kerauhan Kerauhan. jare lo kerauhan Kerauhan. napi ada orang siap mau panggang hidup Aja masa gitu Rahina Bajang. Ratu, niatane nak Nunas perwadan. jero ne simpang adok manunas jero ne simpang Nunas jero ne simpang adok manunas jero ne simpang Yang memede ya, lain menarik gambar. lu jema apa yuk jero wayan musola jero wayan musola Cuk, bosekan kena ke musola. Gadang-gadang apa? Apone bungu bojang di monten bajang-bajang cara janine anu masuk apa lagi Nganten. Minyak banyak apa maju jeleng mana? Oh yang belum. Saja sudah Adik wali kan sibuk. Mana baru nanya apa ya karuan langsung pakai toy. Gil nawan ci ini lah sekolah barong Landung Bener ya bener ci Pak dulu. Kengkenang banyak ngerti. Penekat sing misi nah sedo sing masuk ina dene munyin nah tawang. mula gedeng ci asal pak liman ci sing oyong-oyong Nara, eh nara Heni Adi baru landau mesti kena ngani dia. Ini nih si bong. Oh si Bong Landung lebar, si bong lebar. lebar Oh jadi baru Romai Rama. nah nginget nara lanjut Nana madang Mana bob. dua begini. Lanjut dong nih. Heni Heni nyen begedeng deh Komang Irama Adik nyen begedeng deh Komang Irama we Haji Roma Irama tuh kan di jauh yuk yang di Bali Komang Irama oh Misi musik nih. nah Misi ramalan. jangan Ya. Tak cedang dut, tak cedang dublar. Pak cedang dut, pak cedang dublar. Dublar dapat cintut, dapat tiba. Aduh, lapatan yang beli. nyajang syak nyaru pegamel bang manu sejit Ini yang halus gitu. yen bot lah misi uban men sado kapot cuk hati-hati cididian cici mau tanyin Kena perawadan, cucu ibu. lah cici kayaknya nungka deh Bulan boy. me sing lu oh Ini aku sel kene di liman jepuk grepe tuh Aja munafik kan. Poken sing tadi, poken nyokot. Ese beda jalan. ngade nang becang ditu neh pangcang man cak di Anu dia.
Karena engkaulah gadis India. Baru dua keadaan anak muan ini. Baru menarik. Pandang matamu penuh cahaya, mengundang rasa ingin bercinta. Aduhai karena engkau bagaikan sekuntum mawar merah berseri. Karena Engken nih. aduh. Engken. Oh, yes. Dengan apa misi oh yes bro? Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Diriku dengannya hanya karena rupiah. Lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa. Kemudian kecewa bro. Engken, kemudian kecewa. Oh yes. Oh yes. Yes. Ternyata nih duang mengeneng. Mana nih pasti lebih duang mengeneng. Nih nuli gobane boleh. Nih nyiri anak dua mengeneng. Oh, coba beli pandawang yang Dia ngedeng coba coba. penyanyi ya sana. Nah coba beli. Ya anak demen mau Santi. Bedawang siang pokoknya beli serba bisa. Ternyata beli duang mengeneng. Nah coba beli deh kan. Adi memaksa aja doh dia. Bingek mesanti tiap hari Minggu di RRI. Nah, Dagang gandal itu. orang. Aneh tugas di IRI itu. RRI. IRI. Iri. RRI. IRI. Kadena IRI. Nah dah beli. Ay. Ya nak dua muluk itu. Segan. Dan Yang apa? cara padi semakin berisi semakin merundung. Yang beda kayak coba mengeneng di pandawang ngedeng beli nih. Aing para pemirsa Oh, sareng sami. bagus. Aing para pemirsa Pasti, sareng betul. sami. Pemirsa dagang gandal ring seluruh Bali. Sana dakat wang yang di tiang, sana manggil di tiang jagi. Ini ngomong Ben. Eta. Asik yang baju begini. Nah, Nah begini beli. Hitam mah. Aduh, gendeng zaman pes bolong. Gendeng yang beli. Aduh, Apa kedanya? zaman pes bolong 4. Sing lane dong deh. Zaman pet bolong 4 itu menjadi banyak song celulit. Dan di 4 Kelebihan neteng, menaya nyemak geneng hitam manis. hitam manis, yang hitam manis, pandang meli jamu, pandang meli jamu. Saya gambar sih lo ini bisa hilang nih. Dalam gambar. Dalam gambar. Jadi ini jangan lahir kita nih. Oh, wong ya magendeng ngorcau bae. Aduh beli kumine pangesati, sing lemane petangnya masih ongkong. Yen masapur apa supalo malapa, yen malalong aja hendra berbuyung. Apa buwe nalagune gala-gala, ya mamile midahangai barang. Supo tawang legune gala-gala. Ya masare maslano bawa-bawa. Legu jani diunang pujo. Lano ngengeng dang nyuju. Nu gitu. Ijan ada itu. Jage luar dari
Nyalan tareng Unang cerita cincang kalulut asik nganteneng kelitu ayuan narago sareng kali aratu berdew Jero anak istri sareng kali Tiang Tiang motaken tapi pajak takerang durus anggro Duaning dergiring penepi siring jagat tirah Titiang jakidot tangkil Jaki tangkil Ingi Tangkil siro Tangkil ring sang merago pawikan wicaksana Sidi ke bawos ring sajeroning adnyano Yenten niwangan tuk titiang aturuning ayang Ido mau pesengan isu mamang Iya ratu Niki kel tangkil kel nado sisyo Didiang kedua sisyo nedriki Bos didiangan niko Mangkin tedumun Ya nado suning Mapa niki nak sisyo baru wasane Sapa siro ragone Tangkil nabi pas metakut Idewo sisyo Didiang sisyo pesengan idewo ne Ya ratu Anggrek sungsang Siro Anggrek sungsang anggrek Kan ngomong Aduh anggrek sungsang idewo Adi madi adi beli sing jadul liat Man sapa siro beli ikrara Lajang padewe kan main. Beli kerak dot beli main Raja. mula bakal tangkil dot melajahan padewe kan rek merasakan beli belong gitu Oh, berarti tonen selamanya tonen artinya beli ten dan artinya meraja dini ditu. Artinya dua kali. Pas beli. Dini sumpah tongos enak meraja beli. Lajang tadi. Kira beli burun di anak dua. Sisioli. ora ada bulu dini makicau Benar beli. Dini sumpah pas tongos beli meraja. Seng pojoan beli main. Cara tiang ini dua tiang dini nuna saja. lah aja anak beli Iya tangkil sumpah kita dulu sampai. ya lah Lolo, lejani aduh benajak timpal lo. Ngalang naik. Ya bekerja. lah dan kikin menjangolan Menap. Menap beli. kengken cara nak keselak nih Sing perlu lah kelidah-lidah. Bos yang ngepok kau. bos sebada Au. necian itu Barang lajang. Kita ngomong lajang. Jika barang belajar. Iya ratu. Iya juga. Ya ratu bilang kita jangan ini takona. Ratu. Dijo nyeleleng tuh. Dijo nyeleleng. Dijo kan nyeleleng. Dijo. Andi yang nakal kene. Konen nak di murid, Bang. Oh. Ratu. jadi dia mau takon Apa kan takona? nyen ngelah mimi ini Ya ratu. Tapi awak ngawak. Yang lawak. Nah. Bisa nuan-nuan gitu. ya pragat ini urus ini bisa nyin 5 murid bisa nyin 5 murid nyen tadi guru ini Madoh. Sampun ang kenta nga ratu. ya sakit terima kamu Ya ratu sangkalang trimo titiang na titiang sampun ngetes wawu. Niki calon murid duang. Inge. Niko mawelang titiang trimo. Dewa sang wawu prapto siapa pingan tiga prapto ingke warah kenul wah